Assalamualaikum Mat. Waalaikumsalam Nul. Mat, umpat batakun kawak kah? Batakun apa Nul? Batakun masalah banyu musta'mal. Banyu musta'mal itu apa Mat? Banyu musta'mal itu banyu nang hudah terpakai di basuhan nang wajib. Misalnya macam apa Mat? Misalnya orang nang baudu. Nah, basuhan nang wajib nitu nang basuhan pamulaan haja asal liput panglah. Banyu nang guguran dari muha nitu nang dingaranakan banyu musta'mal. Amun basuhan kedua, ketiga, kada musta'mal lagi. Nang kaya nitu kahmat. Hiih nulai. Jadi nang perlu diingati, banyu musta'mal banyu nang hudah tapakai gasan basuhan nang wajib. Alhamdulillah batambah ilmu, mudahan berberkat. Amin.